Janice, anak ko. Doon ganda kita ibiling ko ta. Bilin ka nga nalaing ka. Birthday mo tata. Amumutang nga. Hanga basta-basta na kita ibisita ka sa mga patdamdama. Yes, mom. Umay ba ti anak ni Mayor nga gwapo, mami? When anak ko, iso ti napilik nga maasawam to. Amumutang ka sikati kapintasan nga balasang diti barangay tayo, diti barangay nagsuswan, inya ngay mati nagtamtamaan mo ni Marimar mo kini Maita, iti matugpas mo. Siyempre ang mami mananakinyam, di ba? Paano ka mapintas? Apay niya ti Paskin di tabangir mare. Birthday ni Janice, anak ni Belen. Tam lang aya balasang ng gayam. Nabayag mga nagigandata ko dyan ti as dating asawa ni Belen. Mare, permi kano ti arte na sika makapapuso. Lata, hanak nga arte-artean at ano siya ti arte-artean na data nga ubing kapalkatak ti sa udata. Upay amare, nagimas saplitan ti ipos pagi tay rupa na sika kitang agkuli pagbagdata. Marimar nakita mo ni Janice. When may ta nakita tatay nakatugawi di kwa sanguda. Birthday nakanutat-takot. Takitan may ta ka igrit ta suna. Kaya intan. Kitkitan dagiti handa tayo hanggang nagpaspasit dagiti karubang umay. Sige ma'am, di igado, nakadurid ijay sirok ti aparador ko. May sasilyasi ajay. Karahay, adi dyan ti kwa, badbadok ijay ngato. Ilukais mo labasit ajay makita mo. Ikaldereta, adi dyan ti pagkabkabilak ti pandiling ko. Pati di Shanghai kini cordon bleu. Nakadulin amin ijay. Panghimagas, dagi di leche plan, adi dyan ti sirok ti kama. Kitam lang ta ijay nukan. No umay dagiti dursok nga karuba ta sigurado umay da dagita urehan kung inayaban dagita umay da kitaem pakanam lata isudan ngunti ipakamo kinya da dagiti sinamsam itan isulat ti mabalinda kanon sipsiputam isudan no paata mum dagita to take out da pay to dursok da talaga kasla dala maso ti agong na nagadumit ti bilin mo mami. Ay nariga to, ni sa bali ugali dadagita karuba. Di ko naktatay imaso ti agong dadagita iso nga kitaon nga nalain. Napananagan ti bagkon. Inday. Ganda tayo nakatulong ko. Hello Janice, happy birthday. Hello Janice, happy birthday. Sungit, ay marin mo. Isupay, amay ta. Ay. Apay dakay dito nga dua. Mila igrit ni Janice anti Belen. Tal na sang petak tata. Nalpas kayo nagritan aya. Iso nga mabalinan nga tumalaw kayo kasi ang kaya kasali dito party dati uni ka ihak. Diyos ko, nakababaik nga isango kayo lagi tayo bisita. Migaro doon anti. Nag-feeling kayo mga agina. Kunam lang no mading aking kinan ni Janice ti dugong na iti ubing sana ipulpulagi ti pader. Mani, naiinis na ako tiri bagabagata. Man ay Marimar natakyan na pa sa pin na ini grade 5 tayo. Sa baba Mani, tila ibagbagata. Hindi ko naktatay, tumalaw kay dito yun habang nasilpetak pay kunak, di ba? Yun awatan. Data tay kung kunak yung ka Janice, hanggang nga makigay-gayon, di ta kini Maita kini Marimar ta, baka makaakarang ka day good ni Marimar. Paiso Marimar, ada good mo? Awan Maita, may sakamot, good talaga. Grabe ka, mamati ka magkinagtibeleng bire na ti fake news na kita nga duwa. Puskuro, padadagit yung ubing. Dakay ngay, kasla kay lagro pa nga tuka. Ni Maita kini Marimar ti apain ni Belen iya agkuray kaman. Ay, Belen, apay tanda kita, duwang ubeng. Ay, apo training. Nung nangag mula ko matibagbagada na kita duwa, lalo data anak mo nga ni Maita diti anak ko. Ay, naku mami, mo patpatulan da kita, tsaka nga karupa. Ay, talagamot aya Janice. Kuna mo no sino kamot, kuna mo no sino kay nga duwa nga agina
Hoy, mas kay ket ulat pa niya makasabat ak iti banyas kaysa masabat kay nga dua. Talaga ti malas training? Talaga? Tauray ti buwaya no kanan na kayo isarwa na kay nga dua. Tayon marimar kinikwa. May ta.